Aprilsko izdanje časopisa Micro PC World donosi niz zanimljivih rubrika i tema. Pod naslovom Ubrzajte svoj računar otkrivamo 24 trika podešavanja i nadogradnje koje će znatno ubrzati vaš računar od njegovog pokretanja do isključivanja. Testirali smo računare u PC Worldovoj laboratoriji pre i nakon raznih intervencija. Naši savjeti su rezultat višegodišnjeg iskustva i najnovijih rešenja. Rubrika novosti počinje naslovom Revolucija tabličnih računara počinje. Naime, sa 50 modela koji će se pojaviti u prodaji ove godine, tablični računari brzo zauzimaju mesto današnjih PC računara. Predstavljamo neke od predstojećih promena. Uz to pročitajte koje su prednosti moćnih kompaktnih fotoaparata, kako je Apple prikazao iPad 2, nešto o prvom prenosivom računaru sa procesorom Fusion, Blu-ray playerom sa Google TV-om i još mnogo toga. Pročitajte šta donosi tekst e-bankarstvo u Srbiji. Pitali smo domaće banke koje usluge u domenu elektronskog bankarstva nude domaćim korisnicima. Većina banaka pruža usluge elektronskog bankarstva fizičkim licima, kao i poslovnim korisnicima uz visok stepen bezbednosti i brojne napredne tehnologije, koje štite sve učesnike u poslovnim transakcijama. F-Secure i Micro vas i u ovom broju nagrađuju jednogodišnjim licencama za novi F-Secure Mobile Security i Internet Security 2011. Budite spremni za budućnost, čitajte Micro.